Atongoria matiganite kuma ngwatanro-ini ya Azimio la Umoja matongoretio ni Munini wa Raila Odinga Karua ni matuikanirie matuura matiganite kaunti-ini ya Nyeri kuha muingi wakuo gukana mathura githurano-ini giukite. Angalia timu ya Azimio na wale tunashindana na wao, utaona timu ya Azimio iko na wazalendo wale wamekupigania miaka yote. Karua ni ugete wona mayukio hotani thirikari yao ni kang'ethanira na ungumania uria hotometio tonga wa bururi udumwe na uthii wa nambere. Unajua hata kama ni kwa nyumba yako huwezi ajiri mfanyikazi ambaye si mwaminifu. Muiguaga muici wa nguku gicagi mugacina ni uhoro wa ma, no muici wa bia cia bururi mundu uranyamaria kirindi arugagirwo ndugo akonio magego na akerwo ubarikiwe ni undu nioka akirekagia ndu iheo. Muingi wa matuura matiganite kaunti-ini ino ni uretio gie na ugi wa gwithurira atongoria aria monanitie rekodi njega ya wira uria marutire muingi na no mwagiriru wa kwihokerwo utongoria wa bururi. Utajiuliza ni nani unaweza amini kuangalia na kulinda mali yako kama Mkenya, ndivyo ikufanyie kazi, ikupatie matibabu. Kungina kuo gikundi kia andu aria maruiriire wiyathi wa keri wa bururi ni mahetukitie mutongoria wa ngwatanro ya Azimio la Umoja Raila Odinga na munini wake Karua makiuga ni mamehokeire utongoria wa bururi githurano-ini kinene kia mweri ukite. Urengenda kwira andu aitu aya a Mount Kenya region matige kuhenio tondu andu aya mara mokite kuria kumahenia marauga matikaheo history to ni moe history yao andu mangimenya ona matigenda guthikiriria. Ithuĩ turamuhoya kura cia Karua na Raila Odinga tondu andu acio ni twakoragwo twi hamwe. Mundu ta mathani roya ni okaga magoti-ini gutuciririra na kwoguo tukiuria andu na unyenyekevu mutikahenio, mutikerwo gutire history iri kuo na andu acio eri no mahote guteithia bururi manyitanire na ithui aria twari nao njera. Gikundi giki ningi ni kiugite kianahetukira morito-ini maingi mena atongoria aya eri mihang'o-ini ya gutigirira bururi ni wegwatira wiyathi uria bururi uyu uretira ihinda-ini riri.